Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai biboro nakalian jungi ka Hinio-Trop Association ikwa ban pentip sepi padba bangin pelong ya ke grand finale jong ka jiga koproy kasih bangil ai kertang Hinio-Trop Idol season 2 ya bangin pelong ha ka spotrik jong benai nailur araja akuar hapo Tirot Singh Memorial Hall penang miong mairang ti ki finalist boro ke apoy sa ka jiga koproy ki apoy sa final ki don South Pongon but ki don nakaleng-kaleng ki district na po West Kasil District na po Eastern West Kasil District na po East Kasil District na riboy rukumju but nakaleng ki district ki bawa ni simata ka ni ka Hinio-Trop Idol kebala penyat ka Hinio-Trop Association ting ai ru ka jikit bok ki yang ya boro kini finalist ki bala apoy sa ka grand finale mo ki ban ya khun ban kini ka nam la do nata ya ka first prize second prize third prize ba kumju ya ka consolation prize but ni khot ni we pi baro ki padba nakaleng ki jaka bang pin soba ban wan khanang ha ka ni ka sni po mairang ha ka po teri ko panai nailur banon ban sakhi ban ai men si mi kini ki riudon sap mu ki khasi ki jongi ki badon ni kan ka sap ka phong ha bai de ba kam roi kam siau ban ai kublai ro nakalian jungi ka Hinio-Trop Association ya i president jo ka all Mikilan Association i bakit bak tabai badan ni kublai bakit mai bakit i we na ki riurang ba mo ba jo ai men si mi ni ki kon samla ban penlong ban organize ya kum kini ki platform mo kum kini competition habai de bakashat karwai kaput ketem ban kentiu lam kiwi ru ki khna joga ni ka jela ka bi dia ka jogi ti ni kwa ru ban pentip chapi ki ba kandon ru ka jing krong tiket ak tu kasni badi tiket ru in long tang kumbasan podingka balai podingka nam taki baret tang bangin sio mon mala bangin pemi ibai hol ba ka julo juksa bru aka system bangila organize ya ka show julo juksa bru ka long ka babun ti ni pan mam na pi bang ya ban sim ka bairung dengan try pia semua thui kata ti nakaliang ka jongi sai singi karpa di pi paro ki pajba mo ki bakwa banwan hakan di kasi ban ai men si mi ki kiri no sab hakan di kasi bat pinwan bat saki yang ni ka show ka jongi kenapa kalau ka ba itnan ka ba job ka ba ipu iping batang kini kinti bakin dia bangi ai ka sakawe ringi ai ka chicken pocket yang ni borok ki finalist ba kumjur ni ai men si mi ki ki ba lai khun nadu ka audition nadu ka semi final ba final ba kumjur ki ba kham la ban poj ka final wanum du chikerman so ba ni sepelong yang sai ka season 3 Hinio-Trop Idol season 3 ni sapetip ling bagi media ling bagi social media ba pila ban isim tabi ha ka season 3 ba nginget scam ba pinang trish tam na ni skman ba shising ka nginget scam ba pisa poj ka thong tinakalian jungi Hinio-Trop Association ya aji kublai ya baro but tangi ni kita berkedia di